ये सवाल आप अपना लीडर से पूछो। तिप्रामो थाने सुप्रीमो बुबाग्रा प्रदीप किशोर मानिक्य मियानी साल कौती सालमानी साल ओ 21 अप्रैल 2024 नि साल ओ नाइसिंग पारावो बुंग के हा काउ सामरावनो तुये आबोदिंग रावनो तुये तावो गुलमा खाये तंगो पब्लिक बाय लीडर राव अखेसे पब्लिक बाय लीडर राव बाय खिये बारी खिये प्रॉब्लम तोरो उंगलाये तंहा बांगमा अखेसे पाप रिसेटलमेंट जागावो आबोदिंग खे मा उमी हिंखे बुबाग्रा सामो तंगो नाइसिंग पारानी मुंगो लाये लीडर राव हिंगे आखेसे त्रे जुदा जुदा रिसेटलमेंट नि मुंगो लाये 1 लाख माके वो 95,000 लीडर चाहुई हा 5,000 के नाइसिंग पारानी ब्रो रोनो रिया वो आबोदिंग के उमी हिंगे साहा हिंगे थौपिया 600 करोड़ थौया रांगले मतयो सोपाई थाहा हिंगे मियावो तिप्रामो थाने सुप्रीमो सामोनी बाउये तावो पब्लिक रावै बारी खिये लीडर रावनो गिंसा पाये तंगो लीडर रावने लाइफ बारी खिये रिक्सो उंपाये तंहा आबोनी बाउये तिनियो ब्रू रिसेटलमेंट सेक्रेटारी राव तिनियो सोशल मीडिया नि देंयो साखलायहा बोले सेंट्रल गवर्नमेंट नि देंयो रिया मोसे बुबाग्रा सामोले कौपिसे आखे बोले बुंग मिसअंडरस्टैंडिंग ओमिसे उंखना बुंग क्रुंहा थाया क्रुंमै थाया पाप रिसेटलमेंट जागावसे बेराये साये तंगमो उंबा बारी चाया लीडर रावनि लाइफ रिक्स उंहा बारी खिये पब्लिक राव ब्राउनो आते खिये को थांमायो आखेसे आबो बांग थाया ब्राउनि फैमिली आचाय मंगुस्ते रावनो फुना एटे खिये थांमायो तिनियो बोथिं खिये नो तिनियो महाराजा बुबाग्रानि साकावो प्रेसमिट खेख्लायाव हा मियानि सालमावो आरो नाइसिंग पारा जागावो थांगी कैंपेन खेयाव थिंयो आबरवो होग्रा खिये माइ सिंगे तंनाय बुबाग्रानि उक्लावो आसोगे तंनाय बुंग निजेर नो बोदिं खिये साये तंगो आकेसे आरोवो तंगसंयो ब्रह्मनां बिपेन रियां ब्रह्मनां फिलिप कुमार रियां ब्रह्मनां ब्रुनो रियां तिनी यो जों रिसेटलमेंट लोकेशन जुदा जुदानि इंटेलेक्चुअल बाय एखे 16 January 2020 quadrilateral agreement oni sign kemoni signatory raw ke tini chung boro press conference ma khelai pha ma khelai moni ortho ke chini mannang maharaja Pradeep Kishore Deborma bung bru leader raw corruption kemo ake 720 crore no mazamo ke utilize kiya bukte thang no lugo projaro leader no sungye knadi boro ma sanai aboni reason hi bung public speech wo bini campaign speech wo social media pa viral kyong tha aboni tateo lugo program chi so yamak bangma chini sakawo chomogo theyama ong tha kichini life ni ba opono krisunga sudur chin personal life mangya chini jati bongso ta ku msap to bhip sajoton ba opose signatory hi onai ro bai ke location boy chini in charge hi tre intellectual rong ba opo betha life risks ong thamani ta teo tini chung bono clarification khiyaye to singkhe boide khiye beng chongye chin ba pana po kodur ka khokchi ma ong thamba o tini chung bono to ye press meet make live se kes kang thero chini bubagra no khakchang mo hamba ya payo chung hajar mami singe mizoram mo chung thani ma thanglai maya mizoram government bu chung khatung mo de kheboro phono ri maya je chin demand no ke chung demand mizoram sarkar je ri ni himo de khebu chung phono khatung lai maya o ha 2019 no october talo yam de khe dosda anando bazar road no chung road block ro khelai ha ongpo bubagra buni je road block khemo jaga phai no bru ro le narwaya foreigner ya tripura ni bro arongi rajani join ke ha rojanu singkhoni bro ba o boro tripura se tongchu ke tripura wo tongmayu bangladesh ni hazar sal porte ha e tongmono resettlement khe jaga ri tongmai kheba jaga bagra bru ro tini toima dongur the amon ta teo tre ni tateo hu ha khedi mizoram se boro
thang uchi ha aro go thela yang em tripura phai ha bro tong chu khe tripura tong tho nge bung sa abdi khana bung central government no state government no bung initiative la ye tini chi Narendra Modi ji song akhe Amit Shah ji song Biplab Kumar ji song no bung sa ye e bung habala abdi khiye chini BJP government ro tahi amung khu moro bro chungno maya onge khatung sung mon ta te no song tripura wo tong anma khiye agreement January 16 2020 sign khela ke boro tini chini agreement ni signatory ro chung klak tham ka wo ke uklo bai chini intellectual person kembui ni location is chara kono tong arong me boro wo petha khiye khapang wo san phonom chuya ke chini bubagra no kono analia de kriya de lachia de bono lachip num de kono klainai are people trek habai chonge chu kono kheya yu ya mam ke je bubagra 9/20 April lo hadu klo bung public meeting bung kau samo akhe naising parawo 2021 April lo bung kau samo no viral long ye chin tateo abo bung kau samo ni ba obira chin ke problem ong thang ba ochung dugo projano clarification ria ke chini personal life by chini ta khu relative jo to kono risks unha abon khoye public versus leadership abdi khe koduga problem ongmai mo ke ong thang ba o bona chung clarification ma khemsi ke chung joto no samchu ke government of India by chung agreement ke watching agreement point no ta na mani 1.5 lakh ria o abo 1.5 lakh le jan ni account no khong hugrani account detail teni IFSC code account number matma number pa Aadhaar number pa ha abo laye collection kese abdi kese Tripura government of India person to person family to family kirio abon kwe 4 lakh ma no ka financial assistance 4 lakh ma aboma po jani beneficiary account no ria o abon khoye tre talbui saisi bama puno abdino arumi boro sorkari ongye khawada da po yau bai khe tu ye ba ye lugo projano puno ria beneficiary no puno akhe leader on ye puno khawa poria khabo khoye jotosu kem location sio implementation khe mo teni jaterja sino ta anma de atma de stuino ta anma de abde khela ma internal link road de abo khe teni sub center de jotosu huje implementing work aboma po boro signatory hugrara umba khe bru IDP location je tongne rao umba po ke hada da po boro samung maine pokuri contract maine pokuri PWD ni andaro RD ni andaro se boto implement keu aromba ye chini bubagra no ni bru leader rao no sungai di 720 crore sorkari rang hoi mo apro thang no bru leader no sungi himung himoro khabo khoye tre bung leader on sakawo jateja kaw samoro ko bole bung sakro phim deu ha arong ba bung po sisu phian deu ha chim bubagra nijer po arong ba chung borom ha po machamo manu mo pokru chan ho chong tinio lugo projan ba o saya nungya kosto kolon ko kese chung maim sing tange tongo chin lugo projaro sio abo pa arong me bon ba pandawo joto no sitho are hima samse chung borom ha po khoda uda po skile abo chung government ni rang no chung misappropriate kemet makro Delhi government government of Tripura hoy ha government of Tripura ke district magistrate tongo je chung 13 location im singo district magistrate ke SDM no rio abon ke BDO abdu ke pa ha government se bro phai khiyo aru me bono khathoi maya bro khelong ya na do hi se jodi je joni khapho se daw full tong sing ke khathoi maya ma sing ke boroni government Tripura government no sungmayo SDM tongo BDO tongo DM tongo abon khoye principal secretary tongo chief secretary tongo chief minister tongo arumi boro no sungtho abon khoye joto su intelligence department bo
ni kau mana tu vigilance department deng hatma deng ako bono chung signatory leader of the misappropriate ke borang ko pucha lugo puzanti ha ni ma chung de khau la abo mar ko pa ha nang ke investigation ke mayo ye masa phimse aro mitini bos samo kono chini tripura motha duyo chini tripura bubagra no against bono hamia sam kauya bung bubagra nijer po sisok maya po ungpi mayo ake ko ekjon chio ada bodekhe bono wrong information rifim ba opo bung sapi main potongo arong ba bole totally saya berkele gotheya arhe clarification rijam soa kachang